Cando nunha cociña de deseño un tipo elegante abre a neveira... Sí, un anuncio de leite. De leite. Pero fáltanos algo. Dous rapaces de catálogo bebendo leite en vaso de gin tonic. Que está ben, pero nós quixemos facer algo diferente. De leite é o leite dos gandeiros galegos. É o único que chega á túa casa sen intermediarios. Por iso, cando escolles de leite, estás apoiando o futuro do campo galego. Lémbrao. Non dá igual que leite mercar. Xavi, deixa a vaca. E o leite bebe sin cuncas. Volva a calidade. Volve o leite. Aí non era mal. Meno mal que non hai nadie descrito. Hombre, relajar un pouco poderá ser. Hai cinco usuarios. Dalle vos. A ver si me está recordando. Ay. ¿Qué pasó? Parece este tío aquí. Ten audio, ¿no? Non ten audio. Vale. Audio ten, por qué? Espera, el libro. Sí, por qué programa usas? Directo en YouTube. En YouTube, OBS. Sí, vamos a liar, ¿cómo va a ser?
bonito, blanco. Sí, El verano, pensar que nunca la sacaban a sacar. Estaba iluminado. para sacar eso, No es que a Chalayo. Es popular no cae, da silla. Antes Roberto García. Ainda non borrou, mantiño un WhatsApp. Eu penso que puxexe unha conversación privada de estado de WhatsApp. Mandei un WhatsApp, dije, oye Roberto, mira. Gracias. Estaba arrastrado. Y digo, hola Roberto, creo que empecé sin querer en el estado de WhatsApp, que es como una conversación privada. Creo que empecé sin querer. Es para conmigo. Está bueno. Estaría en los ojos,
sin problema. 1 litro de labio, 6 más 9. Vale bene. Hai guardato. Eu vou ir trabalhar, vale? Non era boa tarde, sì sì. È a noite po' alto, caralho. Andarci qua per il no. Devi che era un termo domani. Pakete sama di bombi. Bomba. Vai in Brasile o? Vai. Eu tenho. In Brasile stavano frio. Tereré. Ainda tomei ontem. Não havia calor, estava meu cunhado ali tomando. No, per certo, qua non si gioca. Vedrà. Tereré. Non penso che c'è un locutorio. Non locuta. Che vuole parlare in Rai,
Porto e a Manilou. Non sei, pode ser que vai a algún lado así, porque saleu onte, veo montar pola mañá. Que vai. A gente para todo. Vamos ver el conflicto de Fernando y el otro. ¿No? Que otro explica a Fernando y está pretendido. No está pretendido. Y de que un charro no se espera yo de tal. Que no generaba nada. No, falamos. O sea, si se cuidaba siempre iba abajo. ¿Por qué no es eso? Tiene razón. O sea, si siempre se ve. Para el otro día, eso es la cola Flavio, joder. Flavio quería un servicio. Somos 10 en directo, ¿eh? El máximo fue 21. Ese es el mejor. El 49. No va a ser. Vamos a hablar el primero. A ver, vou parar a ver que comeu. Se puede que entrar un dedo. Eu vou abrir vale por moito. Por esa... No ha hecho. 49. Vou ver se eu subo outra vez. 14. Andiamo con la tarde, ciao. Dove dopo? Se non dà peso, no, lo vanno a liare molto. Praticamente con isso. Pero a ver se van Guillermo me explica. Explicamos, No, pero diciamo io lì.
Poñemos terceiro e cuarto e final. Temos toda unha tirada, Todo unha tirada. que só hai que quedar dos chinos, aí está. Aí está empezar e está a acabar. E tratará mucho. Estaba muy bien. Non acabo, allora, non acabo. Ahora hay un poquillo menos que primera temporada. empatizar un pouco. Se van a empatizar un pouco. Ah, claro. Ahora, cuidado, Tom. A ver qué. Non vai bien. A ver, ¿qué irías? Sí, iría, si fueras presidente. Pero non salgo da casa.
L. Con la L. L. Bueno. Esto característico de Marcos. Cuando va a pitar regular por fuera, así también. Fuera. El crack. ¡Vamos, chico, va! L. Pacharita. Pacha. Allora così anda per lì artistando per un quello invece di fare la pista. Allora così. La pista. Perché non devo arrivare mai a manola lì. E dopo fumando un treno. Sono che proprio la pista. Fumando. È venuto sempre un fumo poi io che preparavo. Guarda, aiuto, perché non sta fumando? Io stavo... La vinceranno con oggi che fanno. Lo fanno. Pure io ben bene, Tu io glielo dico avanti. Questo è vero. Partidazo, perdiendo 2-0 contra voi, ¿no? Se lo levantamos. Il partido nel municipale è molto lungo. No. Era che attacca quella. Però paso. Bueno, está contando la batería. Se va a poner buena pesa hoy. La madre se va a poner buena pesa. Puede ser, ¿no? O de no, va a ser. Estaba haciendo de tarde. Harry. Devo Harry Sali, quindi come Fintomori. Che Harry? Questo vuoi che lo fai, noi.
juntouse con Julio do pasado, co fontanero, co Chapuza, con nós con... Non sei que máis era, outro vello. Fixo ali, tomaron un vinho con eles, falar de cerros, juntouse uns contos ali, eu escoitaba, sabe como que escoitaba que fora levar o cerro ao matadeiro a metal, e chegou ao matadeiro e non estaba o cerro. De rumor. Aí eu disse, aí o cerro, claro, e nisto, já vou para trás, e quedaram no caminho, deixaram-se no carro. E eu abriu-se a porta de diante, e baixou-se, estava no carro. Juro, estava montado. E eu... na citrona, queria gravar um vídeo, me droga, depois veio os animalistas, não sei o quê. Eu me dei era o quê, ó? O dado é, tchau. É isso, muita sorte no gravativo. Por isso que pararam no peaje, abriu-se a porta, até baixou. Pero estava passando na mediana. Formal, é? Cuidado, o que estava passando na mediana é uma nada. E a Julio que sabia, é para coelho. Ai, Manda caralho. sí, señor. Foi simpático. Foi a madeira. Estávamos a ver. Desde a orixe ata ti. Leite de verdade. Xeados de verdade. Regálate bicos. Bico de xeado. Cuento su historia de cerro. D'accord. Traballar a luz. Que tamén sería.
Giocando così, mi miravo un po' per tutto. No, per il fermatore, al fondo sai, sta Bertutulli. Dai a Pleo, che è un rapporto. La posizione è... Si partono la pancia. Prima la risposta. Sea el vole. Así es, Hockey. García Maradona. García de Dios. Ojo, Institución. De voleibol. Conosce o Bellito? Sí, será. Io gli sto dando un cioio, non correre. Dentro hay no tengo idea. Pues él dice, por la coincidencia, yo volvió, dijo que tal, tal. Estoy hablando de nombres raros, de raro. Se joda. Pues no ves, Bellito de qué. Почему логи Facebook? Aspetta, mi regalo. Aspetta, mi regalo. Me gusta hasta el chinchón. A mí me gusta hasta el chinchón. Se enamora.
que es mentira. Ya decía Massimo Santolán, debes poder retirar diciendo públicamente lo que les debe venir de contrato. El club funciona para generar esta gente. Nos han mentido y han jugado con el trabajo de las personas. ¿Cómo pueden decir esto? Porque de verdad, porque por mucho que les pague el consejo, que les ofrecieron 30.000 euros. ¿De dónde va el resto del dinero? Pero me cago en la puta. Isso é assim. Es así, É assim. Aí sí que não há nada que tapar. no hay nada que tapar. Muy preocupado con todo. Vou tapar com o conselho e a família dos anos igual. Si él va a pagar todo. Si él va a pagar todo. Claro, vou. Y bueno, Só se dá. É mais. Não, que estamos aí deportivamente. Não, eu gasto numa plantilla 400.000 euros também não sabe. Claro, outra coisa é que depois eu dou 100.000. así que Sí, ó. Fijo. Era isso que dar a casa. Está bem, no local, né? sí. El número 1. Vale, vale. O número 1 está aí. Olha aí, olha aí.
Casa de Quirino. Ha venido temporada de sobra, tiene temporada bastante.
Vai-te ali, treinar ali à varandinha se queres, venha. Que ce ne vuoi ora? Sì, Non sanno.